Wow, apa ini? Kakak dapat mainan Pop It nih. Wis, dapat mainan Pop It es krim nih teman-teman. Wis, mantul. Kira-kira dapat mainan apa lagi ya di sini ya? Wah, ada lagi nih. Dapat mainan ondel-ondel. Wis, keren. Banyak di sini mainannya nih teman-teman. Ayo teman-teman, kita cari lagi. Wow, apa ini? Dapat squishy BT21 nih teman-teman. Oke teman-teman, kita taruh lagi di sini. Ayo teman-teman, kita cari lagi. Wah, apa ini? Wow, dapat topeng ondel-ondel nih teman-teman. Wih, keren. Kira-kira dapat mainan apa lagi ya teman-teman? Wah, di mana lagi ya? Wah, apa ini? Dapat mainan ondel-ondel sholawatan. Ada ondel-ondel sholawatan teman-teman di sini teman-teman. Wih, keren. Kira-kira dapat mainan apa lagi ya teman-teman di sini teman-teman? Masih banyak kayaknya di sini mainannya teman-teman. Wah, ada lagi nih. Ada di pohon ranting nih teman-teman. Wow, dapat ondel-ondel nih teman-teman. Kakak dapat mainan ondel-ondel. Ayo teman-teman, kita cari lagi mainannya teman-teman. Wah, apa ini? Wow, dapat mobil Tayo warna hijau teman-teman. Wih, keren. Teman-teman, masih ada gak ya mainannya teman-teman di sini teman-teman? Wow, ada lagi nih teman-teman. Kakak dapat mainan topeng ondel-ondel. Wis, mantul. Kira-kira mainan apa lagi ya teman-teman? Kakak dapatnya teman-teman. Wah, ada lagi nih. Mainan Pop It teman-teman. Mainan Pop It penguin. Wis, keren. Ayo teman-teman, kita cari lagi nih teman-teman. Wah, apa ini? Kakak dapat mainan squishy BT21 nih teman-teman. Wow, ngapain squishy di sini tuh? Squishy. Yes, keren. Ayo teman-teman, kita cari lagi. Wah, ada lagi. Wis, kakak dapat mainan lagi nih teman-teman. Dapat mainan Tayo teman-teman. Dapat mainan Tayo warna merah. Wis, keren. Oke teman-teman, kakak dapat segini nih teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.